1973 ni di kolakhat pen aku dak di Don Bosco Cewang Pulo. Dapat cali lo metrik cepat tanggun lo pen dipu college dulu. Ni di tembut ke college ta la non boy high school anu mana Cekahem kaca house college ta. Dak dun lo dak pen aku dipu college building semua bang kimbom lo tang lo ada aku ni di tum khas dipu college la building long dam pulo. Ni tum lo pas akan di kesan la student tum lo tak ketam. Aku la sopi ni di klem bom pen la KSA meeting ajar hai kan itu hang pon bom lo suke karbi lo ke cali di semar inso semar pen ando ta lo so semar kompit bangkli bangko tajam titijo legislator dengan PGWD la anu jo ke thom lo wo phi kita me api ke la media tum la pana ja kong thilo constitutional law mate demokrasi law ke media tum ta isi anu jo four pillar la pa sonti ke bokon sida four pillar pualin le reporter tum ba journalist atun dokta to tim media ni ke ko bang so ati ini tum bang ke journalist atun bang ke ketok ara debo freedom of speech dulu ni delong la so ja kong man handa pi ati MP tu ke ni ta re to di government ke sa to kong le la ke la si la so ja kong ni ara ke pi ke media tu man to si ta ja kong long lo polling le man ten do si ko bi tham som lem ta pe tu man le to ke la si la so media man ni tu four pillar man he ini tu media tu ni thang mata respect pi ke ni respect pi ke ko de a pe tu media person ko le lo Asi aku isi bangke media person tu isi responsibilities tu. English में तब पुलो social commitment. Social commitment बोलते कुसों उसी लोग itu begini. Social commitment बोलते lah pulo only isi example liko, piko. Biasa bang ni hemat tu, kemudian helmi tu dia tu. Kalau so helmi tu dia, amu ni jong si diri tinggi dia lampu orang perlu tangse ni responsible citizen perlu. Kalau mi ke pa me pi han i tumara buna ko lahir social commitment ko thelo constitutional law mate demokrasi law ke media tunta isi anjo fourth pillar la pa sonsi ke hokon sita fourth pillar polling le reporter tumba journalist atun dokta to media ta ke ko bang to ati i tumba bang ke journalist atun bang ke to kara delo freedom of speech dulu, ninja lo. La so aja kong ni matu handa pipi. Ati MP tu ke ni ita ber toki dei. Government ke sa tokong le la tu ke. La si la so aja kong ni piara pipi ke media tu mana tu. Sita aja kong long lok polling le mate lo si to bi transom. Claim ta claim proof anda toki. La si la so media pan ni tu four pillar pan thedi. Ini tu media tu ni thang mata respect pipi thek nei. Respect pipi thek ke ko te a hopet media person ko le lo. Asi aku isi bangke media person to isi responsibilities tu. English में ता पुलो social commitment. Social commitment बोलते कुसों लो itu ke sini dah. Social commitment बोलते lah pulo हो ni isi example iko. Biasa lam ni hemat tu kemudian hemi codel lo. Kalau so hemi codel aku ni jong si iri cihin head lam orang perlu tang se ni responsible citizen kan. Kalau dak mi ke pa mepti fan itu marap guna ko. 17 November penap. Sida council of Bihar take bangke 1952 2013. Council of Bihar take that pen for the 4 years of PMC alang ni soalu ain pen. Ye mak kita kelong ini sida kelong. Asi alang ni kan itu curure ini alang ni kan ini curure ni. Asi alang ni kan isi kacuru alu pen